Mukanda mwibidi mutumina bena Korente. Korente mwibidi chapter wa kumudilu. Meme Paul. Uvamvire mukulu musungule. Bwangikala mupostolo wa Yesu Kristo. Pamone mwanetu Timote. Tudi tufunjira chisumbu cha bene ditaba bari ku Korente. Ne bonso bene chisamba chambire mukulu bari basoma muri tunga jishima ja Akaya mukanda eu. Jinanga ne bupole byakudimire mukulu tatu wetu. Ne byakudi mfumu wetu Yesu Kristo bishinda mamunda mwenu. Tutumbisha imvire mukulu. Tatu wa mfumu wetu Yesu Kristo. Tatu uri utunanga bikole. Yeye kemvire mukulu uri utombulisha misangu ne misangu mu makenge yetu onsu. Nasha twetu bapete makenga mishindu kai. Uri utusamba amu kutusamba. Kemu tuli mwakusamba kabidi bari mu makenga mashilangane. Nedisambangana didimvire mukulu mene utusamba nadi. Paturi tuli sangane Kristo mu makenga ende mavule. Kristo uri utusamba kabidi bipite. Paturi tukenga. Bidi amu bwanu kole moi, nupete lupanu. Padibo batusamba, bidi amu bwabanu sambe kabidi. Bwanu mone mwakumbone lutulu makeng aturitetu kabidi nao. Kemu turikatu itupampakana bwalu bweru na shaka kese. Bwalu turiba manyene, muri jinu kenga pamonetu, neba dusambe kabidi pamonetu. Bana betu, turibase bwanu manyene, makenga makole avamatu kwate mubuloba bo azi. Avamatu nemenene bushitu. Bushitu abu buvobutu pite bukole. Katu chuvwa batekemene kabijine. Netu shale ni moi. Tuvobele mejine. Mbamane kutufundile chibau chalufu. Kadibi ubienze kana anku. Bwatulonge muturi katu yi mwakutekemena. Kaditu tekemene amukudiembire mukuluru bisha bafwa. Yeye keovo mutusungijile kunju mikole ya lufu wayi. Ne atusungijile kumikwabu kabiji. Eyo, turiba mutekemenene. Ne atusungijile kumikwabu. Walu nenu nujinu tuambuluishi. Panu jinu tulombela kudiye. Padi bantu bavule batulombele kudimvire mukulu. Ne abateleje. Nanku ne atuele lupemu. Jiba adi bantu babu nikabidi ne bamwele twasakidila. Turi mwakudi temba. Bolu kondu ketu kamunda karika tujadikilene. Tujibende panu. Nanga munka chumwene. Ne moi wadidi pwekesha. Katu itudinga bantu. Balonde bidimire mukulu wenza. Nanko chibo chindu dika kimesha bantu nashi. Kadi amujinanga didimire mukulu tunanga nadi. Bwalu mumikanda yetu katu babafunde bwalu nashabu mwe. Bunu rikanu imwakubala kujingulula. Nukari bajingulula bikuwa. Njinte kemenene. Jitu kujikwabu nenu bijingulule byonsu. Bwaditu kujamfumu Yesu numone mwakudi temba bwalu bwetu. Muturi twetu turi temba bwalu bwenu. Bumundi nte kemenene anku. Mvomuswe kunukumbula. Bwamvire mukulu anwele lupembe misangu ibiki. Mvomwele meji akupikile kwenu aku. Panjinya ku Macedonia. Pashishe akumonangana nene mujipingene jani kabiji. Jiba adi nubo mwakungambulisha bwameme kufika ku Yudeya. Pamvo mujadi kanangu. Mvo chibuba buba anyi. Pandi ndongola malu anyi. Njinkeba amukudisankisha anyi. Eku ngitabane. Eyo. Munda mbenga. Mvire mukulu. Ujineji ijimwe. Uri mwakujadikane. Chena mwakula ya bwalu mukana. Kubupenga munda. Bwalu Yesu Kristo mwana wamvire mukulu. Utuva twetu bonsu. Silas. Timote ne mema kabidi. Banu manyishe. Kena muntu uri wamba eyowa kumishiku. Munda welemeji mushindu mkuwawa. Kadi yeye udi amu eyowa. Kudi Kristo ke kudimvire mukulu wamba eyo. Kubyonso bivoye mulaye. Nanku kudi Yesu tetu kabiri tutwamba amene wetu. Bwakutumbisha mvidya mukulu. Amumvidya mukulu mene keudi utushindika pamonene. Bwatudisangene Kristo. Kemudi utuenze bantu bachishila. Ututochitampi chende bwakulejane. Tujibende.
utupaka bidi nyuma mwimpe bucheya cha byonso bidi utulamina. Njimbi kila mvire mukulu wajadike bini ngamba mpinjeo. Eyo mema mushime anshipe na nkundi ngambane chivo musoe kupingana ku Korente amubwa kunwenzele bimu katwene baswe kunufundile chinu linebwa kuitaba walu nukali bashindame muditaba kadi turi tujinga kukwata nene mudimu wanu pete jakalenga.